Эткен субботада пайдага кошунун каракол сумусунга көзгө көрүнө ажлакчысы болгоч Жогалжы база журналист республиканын нитлел политиктик шын солунун кол редактору Чоран Күжүгөт Саревич Шойгунун чүз карланга тураскадып оң бижени Кара Тастын чүй деп номунга тураскалдың аждышкыны болгон. Gelir yede olsa koncu eres dedim. Bizden Arabistan bolsa telegeyi yurutkalık. Koncu altar attık. Eres şuturku heroylar, kamuk mücveler, mağdırlar. Ünler bolduruyun, köyü büzünettir çoğalar jeytbe. Ama ol çoğalak ban çoğal doma boladır. Bu Karaköl'de generallar jurttu Karakol. Tabanın 4 generalı 4 tele Karakol jurttu. Ol jüveni daim çoğalak ban dinen can. Salgıldары çorgarlanıdır. Biz şağlamındık arganaçalı bolganыбызга. Çok kaçma salgıldır. Bizim Ulu Uru'nun Svetlana Күжігіровнаның ұруғлары біз. Күжүгөт Саревич Шойгу Тыварат Республиканын чажыды. Ол 1921 жылдың сентябрь 24-те Каракол сумусунун шаарыш деп жерге бөдүүн араттар Сере биле Мургулжунун өг билесинге төртүнген. Күжүгөт Шойгу бөдүүн арат кадарчыдан эгелеш Тыванын автономдук областын КПСС обкомунун секретары Тыва СССРнин министрлер жөөлөрүнүн таргасынын оралыкчысынга чедир ажылдан. Күжүгөт Саревич Шойгу Кара Тастын чүй деп номну келди салгалдарга тураскатып, өскөн төрен жеринге журтунга ынак болурун жагып сургар билиндире сорулгалык бишен. Шынабыла пижик турар чүлүктери да болса, үзел бодалы да болса, Күжүгөт Саревичтин черле бодунун төрен журтун, Каракөлүн Пайтайгазын Тыва жұрттың алғап жорур болғаш шынавла төрен жұтты дейштің сағыш сеткіде арып чорурун оң одыруглары біздерге бадыққап тұрарлы ғой. Амбу еді Россиянын Камбалал сайды Сергей Шойгунун ачасы Күжүгөт Саревич Шойгунун уругларынын прези Светлана Сана ачасынын тураскалдын аждып тұры еді өрүшүү мұғарал синген сақтышқынатын қарам жажын безін тұтып шыдаватын деп байырлы кемжеге сөз аптыра чуғалады. Оның айтпа мұнды жараш тураскалды шыдаграттың жері аныш қылып қалған ғой, мұнда ұш жерелерде өзі ана үйрейтірін. Күжүгөт Шойгунун төртүнген непер 3 жыл болғаны таварыштырмынды кевелік турасқалды аждар туғайында саналды. Байдайга қожунун жарға тарғызы Чимисба Қашпығол идип үндірген. Инжан Қаш қожунун төлеліштер құралың тарғызы Порбығол салчақ біліқаты үніп бөлгеш чығылған чонға болғаш Күжүгөт Саревич Шойгунун чоқ кішілерінге төрелдерінге база салғалдарынға байыр жедірген. Онжаға жара жерге сынавда телеге жергелік Кайгамчыктык мактам кандык да таштык иштикеден дашты туристтер келгечтин болса шак бу онжагай бу турасалды дадым бу кара тасты болса көргечтин болса черлек кижи үрдүн сеткил көңүлү көдүрлөр амжа болса улуу гуру Светлана Күжүгөтовнанын болса караан жайы төктү бери кижи базана турбаш дедин ие кижи болбаш база сагы сеткил көдүрлүп көлсек бер буянның жерге буянның ажы төлдөр моондан ай төртүнүп турар болсун ажы төлүнгө буян кечик токтап турарлы болсун шак бу жерге болсо биз 100 жыл бурунгар Шақ бой өдекке, бұл қавақ барында өдекке олза біздің өбөз төрттін кеш. Шақла бұл жерінің ағарын бір доғар тынғаш. Шақла бұл алаш кемнің аржан суын бірле доғар ішкеш. Шақ оғын егеле іштіңне черделіге елде алдарлық дейін. Шақламды қовар кіші боп. Чор-чорыр ам оғын бұзы оғлын ам Россияның мадырын Сергей Күжүгөт өшінем жоғалағында ажы жоқла олғай. Жоға жоққа кежі шөптір білер. Жаңаштың бұл жоғын бұл күштің оғыр кәверінің түрдізін еңне бір доғар кішінің ұшуайынға төртінік бір идея олса біздің байдайы қошының жағырға дарғасы Чемисма күнзен омнаның башыңға шақландығын берген бодал керіп шақламдық жерден өкбөйістің чүз қарлағанға жерлі қалып көріп тәңіне жиылыңа деш.
Usta özellikle şağlamdı özellikle eşkinde kalırga amkadığında artkan uluşuyor şuptu tetkip incealın arkandeş. Başkı Bazar Rusya Federasyasının örelge yağmasının kündülük açlıkçısı Andrian Irgit arxiv materiallarına dayanıp birkaç karakol sumusunun küzüketler törel aymanın üngen dözü tepşinçiler ajılın gözkü kurun açlıkçısı bolgaş çoğalcı Bazar jurnalist küzüket şoygunun çüz karlanıga turasqadı pişen. On gözkü çiçenge küzüket şoygunun aday izi seriye Bazar murgulcu küzüketlerin toyunda çortkan ulu şinçiler ajıldarı olur. Ayışı ve uzun kara depi negici öglengencedir. Ayıcı olsa bizden doğu tasbı çıktı, ulu çönük kırgınlar çıgısı olur. Ağın öğünün çıktı uzun karışını adı bildiğimiz bu öldüm şut başından. Ol ne kişinin öglezinge toz acı döl törtüngen. 5 oğulun 3'ü şırarak etkinliklamalar olup çıktap jaran. 4 kızının 3'ü şırarak koyduk diyen şırarak hamlar. Birisi Sergey Grigorov'un Prabhavskası topar ham olur. Öncealdı törgül teröristlik bizam çangız bu alışkılar, uğbaşkılardan tabanın pirdoğal generalları üngen. Oncu hanut kalı bolgaş bedik değirce ucu bünüp barşıdar. Dağıstep şürgedikçi kuştu çurukçu bolgaş skulptor, eşişkiler, ekerol salçak bile şolban taraşı işti talasından demir bile pıcıklaş, büyük odun betondan putup turgaş kılgan. Ataştıkı kevirin skulptura uran şüylünde ötündür kalırı da bilişkin yozgar, arık hülerden kalkan turaskalga dömeleştir putupkan. Olduğunda ay jetpen, çeyir büyük rekamı bolgan borganız, başta demir deyi satkaş, arkağızını kayınlar kaçtın, ondan sonra beton balgan, materialı betondur. Bu kadı kalgan ejimnin dağıtçasını kaptırdınız, çeyirmiştin ya. Aslında gösterdiniz sonra hüler bödemek mi? Onu hüler kevir kıldıram, orta bu imitasiya der. Jar imitasiyalık var, bronz aldır. Ama işte o zaman bana bronza istemce betondur. Payırlık hemcekler parın hemcek paydaki koşunların çalgıçlarının çoruktu bolgaş, çuguruk maldarının çarıcı bolgaş, karakol sumusunun ortamak şoğlasınga anyak armeyicilerinin payırlık şoğum çıskalı bile toğusılgan. Bugün de olsam bolu öttip durar atçar içinde olsa tırak çoğuktan olsa atlar baza gelgen parın hemcek koşundan baza bolsa aldarlık çılgıtçılar bolsam Tekki attın ezi küçük etmendi baza adın baza ekkelgen olup birerinden açtın baza oluşqa soğudunam Andrei deyilgen mon deyilge aldarlık ayda koşun o zadı köyün yarıştırıp çocuk oldur. Ye bistelemden açtın ölüp jettirip durar üstür biz bokurarak jerde olsa adı köyün yarıştırıp jedik begen deyiş. Şimdi daha olsa bizden bu potları üstün kara köy bayday kadın baza jerde idegep durar atları üst var. Arun bozundan gelip dur. Atlar olup baydayga bozundan, sumlarından, bozunun botlarından da gelgen. Jaksın attın karşı. O zaman çortu attın, anyak attın, ulun malın karşı. Anyak armeyiciler karakol sumusunda küçüge çoygu attık ortmak şoğlanın çanılga tankıran berip şerik yosu çorumun görgüsken. Mergan ondar puyan monkuş aydın kular telekampanya tıva çerbidir.